for enya semna woman timi antna wo dem anka no say mature people ana say adofo a wona do wo ho ansa na wo ba be ware abenya ntiase atena se aboma ya na asefempa na ye niwo sempa papa na me ka akire couple obi ni kunu a wo mu enya ntokwa no manko anwie wo dem na wo mu dia ba beto abonten ako ama wo mu try so wo be naked o mu ho so be ma na wi ni be oba na wi ni a one naked ne yere no ni kunu no a chese watete ne trouser na to the extent say ne kwaku ntini kura kwetimi epie wo na ejapade a wa woda ho na edu anadwo ana say wie bia na anopa ahomachi bi ye de ma o ma ogege ho ye kwaku ade ye do ye kwaku a be men na ye wo de me se menhia na ne wo be pa be kontokwa wo ho abonten abegina abonten ayi akira mansan sa na ne papa mu no ne papa mu pa eno no ebusua ma ye hwe video ina yembra ayo akarom kazana shauri na boy Pango Reading reporting live from the CBD. No, I can't. Sasha Vestini. Sasha Vestini. You want to all right. Come on. Chendera kutukuoni. Amatora yemedzi yazodiwa pakusona idzi paugadzisa chinhu chanchidambo. I was supposed to be there. Now it's too long. You come with me. Now you take my money on my wallet for what? For what? You take my money. I'm the one who pay your bills from SA to here. Why are you here? Bills? Why are you here? Which bills? Yes, star. $2,500 sika enso nkenye sika bia saa eno nti etimi nam so ma wo ni wukunu ana wo say your boyfriend mpu a mu begu mu ho anim ase ewo nipa mu say na asem ni tire mu anyina ne che say wo tire mu a abami obi a woni be me enete na che say woni ni nyina kokro mu ba fie ndra wo de ne purse ato ho no ma be me yakwa akofa purse no eyi ni sika $2,500 efi ne press ni mu a wo hwehwe ni sika cha se wo be me wo vi ni kro no so nim so ne be me nkwa na wo fi o enti wan pa na ba fi ho e ba be fa sika no be me fa mi sika ma me a wo si de mi wa so wo be ma kro ye obai e na tua obai tue mo no tua wo bills wonu e na tua wo bills and opa cha say from yesterday I paid all the bills. I just want to say, no, ne crap on what you have bills in your house. You come and cash bills, the press ma, and no, and a mobile baby use. There's a woman, man, what baby is, can hear me, and so they say. And mamma told that no, what you must say, or what if you, they hear me, and so one for more, you know, music, I say, and now the papa piano for you. Over here, on the side chicken, you, our baby. I want one in some kind of 9 can. Now, Obani breast and show, no, now what time is sika. Aside dia kwa koma o side check mema momu dia wo mema dia chese mu dia musu nipa bonni sem kra dia mu bi da ana na ni timodi mutimoden sa mema aden na mutimoden nyame oboye na oboye se ye meye mo supporters ye me support mu na se nyame adum no ka oba bi akoma no si obe take the side of being a man no
to herself by taking care of the house, paying bills and everything because she don't have a job. Na se ni nyina echi no ebe wie echi no obehu se be ma na wo bre wona ho wo bre echi and the bills ni akeka ho ni nyina esan echi on her esan su nani nso esan wiewia ni sika kakra wo de hwe fie na ebe ye yapa enye se ebe ye ya ya nkasa ya papa because me ni tue bi a me ni mu bi a wotimi bre tu brodo hwe ne mma miensa owo mu nyina ba ku bi obewu bi abema yi se mi ko si nti no wo nka ntem se wo nyema nsa me ko enti ne nkola ni nyina enye me ba na wo tete oba ne saa no wo bre hwe nkola na wo wie school a omo be ko university afi ni wo hu so wo mma eya na mema mutimi ya ade ma ne ye gya ma ne ti akoma mema etimu ode pa ye ka between the man and ma wona when the timu ode am because oba unti usika se wo hwe ba wo ne ti as okunu ni oyere no oba sisa usika se me sesa dia akoma be ma bi adi anso na obo so oba ware na oye sa wo ni kurachi no na efidi efie is it that say be ma no hu ni ho ana se oye too busy a businessman o tutu kwan ya won ni time oba ya de chi a woko ene wo ni oba ati na wo yes adia wo ye den no matter how the Christo so wo soro ajinya mi be wo be fa wo chi ara ya pa iti mema no yesra mu mo sade se mu enanka mo hwe ne ye support mu ensu no so ba bit na edi ne musi wo se be ma na so support mu ya mesra mu ma mani mra for mo na mo appreciate na ma na so no enkom akoma se wo mo bua mo ana said ejuma nya me de hye ye nsa se ye mo amas mu ye supporters mo ye hu se so aba fa so e dia mamo na ebusua aha na meja mo esi o hwe ntokwa ye esi wa bonti kwakuntini nyina piepie fimu ya ne kwan so no ana se maame no utimu se eye de oye no so wo ye ni kunu ni sa na ne boyfriend ni sa no eye so wo ye sa ewo se awarefo ntokwa etimi pia bonten mama nse nyina ehuma ye twabeto social media na saa so de nkanya no na kanyame etro se kayenye no that's ya dia eda na koma so aware ya dia eda nyame akoma so pa enti for wadwen kire ebre na share to other social media platforms are also na nyame obeshira se wo ye bisa wo ya subscribe so wo nya subscribe ya ya comment our comment section ho asundwe kwa so do kwan so enye adapetwa bia kwan so yesra mu ai ye ni ho amu ni ho a yeso ye ni ho enti ya bibi ni a mususu entwa adapa no na munya hotre emaye wate ai medamase makra media ene akosua pokua ansa aka kwinfidia pa oswa na follow yen ewo Instagram Twitter and Facebook ai makra mo na send message ya